ću pametnije, jer fališ mi do bola i znam da bit će još i bolnije. To je klasična tehnika aplike, tako se zove, tehnika aplike. I radi se tako da se koristit ćemo i jednu vrstu ljepila. U stvari to je jedna interfodera koja se stavi između jednog i drugog platna i kad pređete peglom preko toga, to se zaljepi. Znači, koristit ćemo kravate, koristit ćemo materijal, ovaj sad materijal koji koristimo su znači, materijal od kravata. Prvo ćemo ih rašiti, izvaditi ovu ispunu, znači koristiti samo ovu svilu koja je na kravatu. Prvo ćemo napraviti pozadinu, što bi bilo ovo more. Znači, odaberite neke komadiće koji vama predstavljaju more. Sad to može biti plavo, može biti neka tamna boja koju vi odaberete. Baš ovaj model sam radila sa djecom u osnovnoj školi, sa djecom od 7 godina. Oni su koristili, zato sam ga napravila dosta pojednostavljeno, tako da malo dijete to može realizirati. Znači, tu su kao dvije trake i onda se stavlja naizmjenično jedna pa druga boja. Znači, ovo su jedna kravata, druga kravata, jedna druga. Ali vi kažete vam možete napraviti drugačije more od nekih komadića, kako god je vama zgodno. Znači, to je more. Onda ćemo napraviti izrezat oblike jedara i broda. Isto tako zalijepiti na to more i stavit ćemo okvir i spodinu. Ovo je znači okvir koji ćemo koristiti za našu sliku. Ovdje sam odrezala komad koji će nam služiti kao baza za sliku. Sad vam pokažem, ovaj komad znači je malo veći od ovoga što će se na kraju vidjeti. Ali vi trebate imati, trebate shvatiti da ono što će se vidjeti na kraju je ono što će biti ove veličine otprilike, kao što je ovo crno. Znači, ne trebate ispuniti sve ovo okolo, nego ovu sredinu. Ok, ako želite možete napraviti olovkom rub da vam je jasno ili jednostavno vodite računa o tome da ne ispunite sve. To je to. Kravate su uglavnom šivene rukom. I šivene su sa samo jednim koncem koji je jako čvrst konac i koji je u principu šteta baciti. Počinje se ovdje, sad sam ja to ispadila da se ne vidi, ali obično je tu početak. Znači kad izvučete taj konac, on jednostavno raspara cijelu kravatu, dovoljno vam je da toga izvučete i ovdje je drugi, evo ovdje je njegov kraj. Znači ako ja sad tu prekinem, sad ću dosta da izvučem to i rasparat će mi se cijela kravata. Znači uzmem ovaj i jednostavno vučem i moja kravata je otvorena. Moram nalijepiti na njihovu krivu stranu jedan komadić ovog ljepila. Znači, ovaj papir, to je ta interfodera koja je ljepljiva sa jedne i sa druge strane. Zove se termokolante, zato što se zalijepi kad prođeš peglom preko njega. Sad, mi ćemo, ako dignete rukom ovaj papir, vidjet ćete da je s jedne strane gladak, a s druge strane je malo hrapav. Ta hrapava strana je ljepilo. Znači, hrapavu tu stranu zalijepite, stavite na krivu stranu ovoga kravate koju želite koristiti. Znači ja ću sad odrezati jedan komad ovoga koji je malo manji od ovoga komada. Evo vidite, to je tako malo manje, zato što su ovo je sve ljepljivo i sad kad ja tu pređem ne želim da mi se zalijepi ova površina ispod, zato sam napravila malo manje. I sad znači stavim hrapavu stranu na krivu stranu i pređem peglom preko toga. Evo sad mi se to zalijepilo. Sad znači ja od ovoga odrežem jedan komad koji će mene svećiti na val ili nekoliko rada, znači jednostavno. Možete raditi
svolja oblike koji vas god se vam sviđaju. Sad, znači, ovaj komad, znači treba skinuti ovaj papir bijeli, isto ko sličice. Znači, skinem ovaj papir, bacim ga i sad ovo mi je ljepljivo. I to znači stavim ovdje, pređem preko toga peglom i sad mi se to zalijepilo. Sad, znači, kad ispunim sve ovo sa more, onda ću na to staviti oblike brodića.